alaikum. Watukuf, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gamumbushilo ni usiku mwema wahir, insha Allah. Mwenyezi Mungu ajalie ukaya mjuha wanono, rijuha wanono. Hezi baraka za Mungu na mtume, ranyi mkourilema, ranyi mkouranza, haukaya kina uparujukiri, mrianziwa na wanadamu tsipia. Bahate mtukufu, ni watukufu, wawo uhunga maeneni. Bahata fundi wangu Saidi Muhammad Jibril riamino ya ukaya hema haba Mwenyezi Mungu ya mnika daeno eno wa Komor ya nzao wa Komor ya himilia ya zirone mayatima ya himilia hau klamvu ya Qur'ani ido usoma hau himilia hau saidia ili owadzaze na ilmu ika Mwenyezi Mungu ya mnika ngulini kongori someso nguyengwa ngudeziwa uodi atuparoka politicia uodi atuparoka politicia na nguyengwa yojwa udeziwa Fundisani Muhammad Jibril ngerambe mimi yemindo nsijujonda Rwanda watukufu ngwadeziwa fundi wangu ati politicia ye funji ika Mwenyezi Mungu amnikabati wina sim Mwenyezi Mungu amnikabati na umrimle na mvuu na jitihadi ngusomeso ngueshelezizo yeti sawa ne mafundo ndo jina haukayeka jahea na runguza muoni shayo hamba ilizi change gena ma enemi wa muyenga wa mremao katujwa mkomori ngwanzo hindri swaf mkomori yo ujwa uyenga mru politicia mkomori yo ujwa uyenga mru udhulumu daula mkomori yo ujwa uyenga mru ikawo mchafu bahata walo wema wasaidiao waungwa engwa ongela mbe mimi tiramu yemindo gamjujwa uyengwa emisaji kaudo nloni yobanu watukufa jamalifu wakomor ngarjo hamba zekweli yo ujo jiviwa ya jiviwa yo ujo tukiwa ya tukiwa kabati sijoulizia emana nambehe lilohindu imada niloni yobanu mada ya mzazi mzaya mwana ulohunu Faransa harimo mjua Marseille ikawo hazaya hawabo Mwenyezi Mungu owana wamlele wamwanze wamwanzize wamsitiri yemwana hajua hakawa hajua hendeza hadungu kabila itso ya hatu hazane wabili ya kayabo gina mahakume na sita hadungu kabila itso ya hatu yemzazi hanipara ili nambe ekaye mwanahe utsojonjia imani hauka womzazi uko unaanza womzazi uko unidunga haunu ya ukaya ye mwanadamu na muamini ni mwabeza ngoza hangu di mwana hangu tshiramu shanga mjohuja kanga mlase message ya hemzazi wai shanga mina lawama ni joja ni mlaumu ni lamuno wanadamu tsipea upande wa hemalezi wanrado jokaya da holitsona mbaba ila demir de Berne yadaho mbaba shilade sheikliso shadaho shaho winjwa huwa zanzahabu wanro mahao wawarende ukaya wakwaji urongo malahoni kutina dro rongoze mwana hangu ngabjo hujambavi hawamba Mwenyezi Mungu jalla waizi owana wahimza zatu woi imanahe mhude janga sina katra guye shuhudu Marseille rango wakati ransi mzazahe na rizio pande uo jerije homu season kani jakatsungwa na mkiradhi nlentrade tsami bantrade ni urenge zero hoyo lizambabiye roho yo urenge zambabi
Ngoka makini mbaru. Wakato jeliji. Nasi, raheja karinjarma message mzazi atuwo. Garjo ujarongoze manam shetso yi mwali ulo mwali. Boum! Watukof. Merci l'Anglo Pascal. Merci. Je vais essayer de parler doucement. Petit à petit, ça va changer. Wakomar Watukof. Gam amini ya ukaya. Gojohunga wanadamu ikao zeroho zao zifu. Waonao helize direct zifanyishi hao 24/24. Hoso mwanadamu wa Komori. Kwa japaro one zendo nai. Ni maisha maji. Ni zendo la nziro. Ni zetra hizo. Zijili yo harmweti ya Faransa. Huyu bonjour Halima wa Kennedy. Kwa japaro. Wa ukansi wadungu siasa. Wa ukansi waniso dea. Wa ukansi waniso menase. Wodo waremia makoti watuza wandu wadabu. Wodo remia makoti watuwa wandu zenguo. Wodo remia makoti watunao azali ne gouvernement. Wa ujunga wakansi armaze plasi. Wa kwa subuti wanlaia. Wanambia, wanihimilia, haukabanu manamme, do uhimilia manyanya, wakatika uturongwa makadima ya tuhujivia, na wenga o Marseille we nami, subuti unipare, unihimise, wambeturamu, simpaka, kaya bo, gojoka nifanya violence, au gojoka njajo kubali, ne manamko ukansi, mwalala morongoa, nyuhabani wanaume, desede bomniri yao, gani harmwe mabangu, gasarmwe mabangu. Yo ulona hadisi yanzu ya yambe, ekatura muhanji ya message ketum jiviani, oui mon frère Nasser Saleh, salam. Ni pare mi manyanyuho unabiye, turam. Ze message zaho kartu jiwanisu. Turam. E makalima uyamba ongo njwarma vie prive. Ni pare unabi. Haukaze vie prive ni jia ho, njaparo vumbwa zina lamundu. Yabo yoti vie prive. Eze vi prive njia ho, njaparo vumbwa mjiwa mnu, yoti vi prive. Shee kati undu mzaza hangu, ya jana mi hadisi ya. Dabo ya aminio ya ona, weze vidoni ko uzifanya depuis trop longtemps. Zilona maana, nambao hadisi zihoza wanadamu wenji, na taambu zitabishu wanadamu wenji. Ye mzazi haono ya ukaya, vomiena oneturamu ni mwambie hadisi ya hangu, be hadisi ya hangu kaina uparo vumbula mbaba hanu, wala kabatu jwa unijua, raili turamu yeka vumbua zina la mndu. Yode maana o wazazi, wanipara o nabia, ya homa na mme, ujo uhima, ya baki haruma bangwe, ikao mihuja au miukaya, ngujo kame ujaya mukaja nipara shinrume rekango niparo shi violence rekango niparo shi tsaila shi mwanamme hawo kango niparo shi unanya ngojujwa uniparo mbebutira hadisi kada takada butira mu c'est pas normal, montre-toi si t'es un homme. Chaque mjo huja mke wanaume mketi gambabu ha voilà tu la mouche yamba ça va pas ni pare. Pourquoi t'as peur de moi? Min si simba, ni manam ne wa mihonomili. Naji, appelle-moi
appelle-moi face à face, dis-moi que tu l'as mhadisi kata takadaila ya hangu univumbua si ekatsi uvumbua. Appelle-moi tu l'as mhadisi kata takada unike conseil bandu jo unikana conseil manadamu ndu ya rahara yabonga mrudi mwambie mwana umemjibale ushisala mbavi shizaji mruyo niona na nipari ya nabi Yesu ya tujibiwa shamri na tilono ngona yo niona habei hanyo woniona ngobei hanyo sabari njenda bila botira balambu kadha haka uhukalia wa hajahadaza uo uzaze manam mekalokalia manam meyoka wa mabangwe manam meyoda bangwe ni yoro ngowa ndo sante kagabo bwana meba yeli loba nondongwa deli nkorongwa no mabangwe hamaste alafu makalima yangu ni yaba ni wamba mahadisi naambilwa na hakikisha nazitunda ukazinu zijiri ge wakati yo tizamba avec respect tizuone sa avec respect tifanya mbaru kwamba usitirifu kaka nivumbo manadamu ufanya zenongo tifanya mbaru kohamba master kaka nivumba wo mji wa hemnu yode shihango shabanda mlihitima mkanti juma uredo na shohatumbi mkanti juma urede wazazahanyumbi mkanti juma profi rohambe mahadisi katsumjiriani vaneva hanu makaubidi mkane roho mbinami dekanga mvumbwe majina hanyu hau dekanga mvumbwe jina la mndu shakabati video na paro mvumbwe jina la mndu mais le cœur parce que wa signaler wa sawanjia mais le cœur ya bode na nzona mbe na mbie wanadamu wadojoka ya mimi ranguna lisorongo wa 2018 huja miwanilie sharafasha hemru mshamkomora ni mwanamshe maur miwa wanilia ukaya wamerite wawaniliwa wamerite watukuziwa wamerite waanziwa haukawa nudu warizaya wanudu wabidi wahunda usitirifu wanudu wabidi wagatewa usikunjo uhe ya tikritike mwanamshe areda mrumenai gamjo wona suje nko kontra mrumshe nja parodi ya mrumshe mumwambia karia ria Mwenyezi Mungu wewe mzaza ria Mwenyezi Mungu bawe mbaba ho wana alafu haulawa ni heti honjarmwe mahadisi yangu yani hatibangu doambie wanaume mazazi wakiwanaume masuja wasubuti waleti ukalizi mruyo one mwanyanya hobangoni ya mwambie rekango mwamungo muhimilio shinrume hamvu rekango funyeze kode shahi pare mwanyanya mwabebomze vanuse video zaho zila udongo njia nai jibenu unabiye gomara na hiri arana ukatsundo kadia yaboka uhimilio na wanungo nikalo wanungo chodamba we cinema wanungo chodamba we zaza na we zaza nyiti mazaze mwana mmekadori ya mwana mmehamada ye ni para unabiye eka huono kaya hadisinu ihuhusu eka huono kaya hadisinu tika uhuvumbua hau eka huono kaya hadisinu tika uvumba zina walanga mabioni yekanga manzo ni vumbuwe mruzina ekanga manzo ni vumbuwe mruzina njajo paro jori ya sura ya mwanadamu nchojo vumbua sha hemaste hina hora njajo sibuti ni vumbuwe mruzina njajo sibuti watokofu Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mwiso mwema haukaya haini mahadisi njou ya mbabanu yo ujo ujisante vize naje yekamge mrumme yabe hadisi ya hangu tulamu pourquoi kambe hadisi ya hangu yaje face à face si il est un homme haukaya kame nasi tifanya message ya mzazi ya kanza yafanya ukumbi ya dhulumu mwana ya mzazi anfanya menas haba gujopoa nahi wajwanu ye haja Mwenyezi Mungu amnika imani na minjaria hamnika imani wakamoto ya dhulumi wafanya ukumbi ya pulwane polisi ni bibi harusi ya pulwane polisi ni mzaza bibi harusi vona hade suje harejezwa 16,000 euro ya harejezwa mapesa ya raili ya mjomba he mwanamshi ni mwanamahe mwanamshi wanjia imani waishe message ya hangu ya boga mina izo na hunda uha Mwenyezi Mungu nsina besoin hundo soma nyinyi wanadamu vous avez rien à me donner que Dieu que je compte Hare Jésus ma pesa c'est dit si fanya direct vanu nsina besoin ni makadboshi
ya mrikao ya renge mwana hema pesa we mwana yakafanya zo msiruni bona rongo hanipara hedi hanika 3000 euro si wone sabanu mwiwono pia 3000 euro si rejeze mwana naboga muaminike eze makalima namba Mwenyezi Mungu niko Kabul yabo kangabo makalboshi ya nusia wangu wajodo jisante ma vise izola zila fudu Jibril ya bajan ya ukai haonesa video haonesa commentaire ya mwanamme na mwanamshe baada ibidi yezina zizi mrina tsienterese na zina na ibidi mria lolo hazole sabaunga makalboshi ya nusia mafudi na wangu gwa tako fudu Jibril bo fudu Jibril ambeze kweli bani kama za mdo milose kweli haini mrikao ujuambila ukaya zina tsinjema ranti otabisha mwanamshe bani mwanamsha ya jo kontra message wo mrikao hazo ya ureda mrumshe nai aboga tuma bien s'il vous plaît et kali jabanunga rilongo wao gasima determiner zema kalima ya haka e kali jabanunga rongo ndabona amini Mwenyezi Mungu waiche haukasi kardo tsatsa ya harma compte privé na udia wangu gamjo harma ze message za hangu hamanada mutsoi rahane jaja harma message ya hemzaze mzaze kao haza ya mwana imwana hemhu gina 26 ans imwana hemtiti gina 16 ans gasina 4 ans mahamine imwana wangu yoshi Marseille kaja paronda ya mzaza na mzaza hinge wa ichuhundani hakane waseza hajua hayewa yemane mwana uwe ya tuparoja ya wana mzaza hinge labo ya lolo ni mjeni itoti mkomora ngabjo hamba ni wana shoha kumkusurihe haukani kama mbelo hamba weye rasisti no imwana memkomori ya jolo la mwanamshe mkomori mzaza mwanamshe kanemo hata wabile mahamine yambaye mrume hazie mrumshe yasedia una mzaza izo ndrabo na likiwa peu hata shangu gaja joshida yazie mwanamshe mkomori hamada yasedia una mzaza uyalo mwali izo ndrabo cha izo zo huja hamwanrwa ume wajeni izo la prepara na shonjo utukiwa kagarizamba bahari walodoni wajeni volizamba ongo ono hamabo wo raciste gasi harmo pande wa hekutum shawo usilamu li permete wanasho hatu walolo ni wajeni kama islamu wanaume walole wajeni gamjo jaharmo pande wo apre gamjo haruma ya hadisi ya manamshetso ya puha haruma sheisi wa shamali mikado vumbwa miji mmali woti mji isho isiwa ikangabo manamshi haumru arenda nayi musmuti tsaba mungazija yabonja vumbwa mji tsivumbwa shesiwa yekatsaba nzwani yabonja vumbwa mji tsivumbwa isiwa yode hele ya hangu shamika juvumbua maroni mitsamihuli mbeni fomboni ntsamlu ya nzwani jamais shamuvumbwa isiwa manamshe tsoi ikao hapuha haruma shesiwa shamali ikao hajua manamme haruma rezo sosio ikao gamjo mwishia ikao la plupart hanyu kamna ushida mwelewe makalima normal ganzo mbla jiko centre. Désolé mon frère si je dis comme ça, si je dis comme ça c'est Dieu qui a fait. Dieu te protège inchallah parce que t'es un homme courageux, t'es un homme courageux. Cha gamjo tu ya ze message zahe mumwishi mbabi baki kamna wele wangu shage wakati yo gamjo janjongo ya hadisi ya hemana mawo ikao hajua manamche mumali ulomali harma internet wa hadisi gamhanzu sifuhawe garanza nao gawe na mru ntina yewewe ntina garloveo imanamme hajiko centre raidi hatombe amurwe habangu hanzo manamsho hangu ngawe komola ukaya mmali nzuwani ngazija ihokomora manamsho hangu ngawe mmali manamme wei humono humishia humono macho kwa macho haukamka upara na apple video manamme wa huishia makalima hili ya korongowa na we husubuti Hwambangu mansu kama nao haini wanza wangu hereyo haini ushanza wangu hubesheyo finalma huja hulolwa kuja mambia hakansi
gukonto kange na mwanamshi ya kontondi ya mlole zila pia hulau arnak subhanallah ya latif gamba ibu mrulo manga ni mregeze mali shan sina hajanai gamjotlia ze vocal za hemanama woi yo gamjoli wa pourquoi nitliao haukaya mitido tlia shaga mjoli wa pourquoi hauke kamwishi ya gamjo sante gamjo vibre mbabibaki kamnos penewi shaga job tusheni wana shakwa no adwele wa ukaye fasili ya uarnaki vanumwe nsitinenda ya vunza shungani waiche ni wakati wa mbango nanzo wagumi na baga mhanzo raelewana ukaya ngarjolo lana na balagoni habo mapesa gonrengezi nduzinji na balazilandrabo ngawona vision mlomrajina final mahulolo huono nziro humwambia gamjuhabe makalime mwana mianabi ya kaubigi ikawa mdulona hikma unji iman umpare beke dabasa u excuse wa ben sami haukaya rahija katrota haukawo do zero o zero ndo wakati kama mrugu joba dingwe dunia ya kikawa ya tsasama mrika wa mredenai na mushie wakomori watukufu karati wakati ilijouzi ya kakaramba zekweli mwanadamu kalungu mru hasibabu entere mwanadamu kalungu mru hasibabu faida nafsia ngawe komor mwanamme woi humjua mjulana nyuparana na wongo juo heleya humona ze sura zahi humwishi ya heli ya korongoa huamba ngoma anzo haukaya mwanadamu tsi mwanadamu roho tsi roho santima tsi santima ezo njo kwanza na behindri mwanamshi hamadawe hauke manenatli vokali ngabo suje mbili za mwali yenzima tsena kauya bendio niamba o ikawelewe kandawe ya ukaya huono msuju wa ukaya hukaumdunga haumprofite hafe blesse hinri hanipara ngunelezo ni haruma vokali ni appel normal ni appel video haneleza zetambu za muhundra wakatika pour la première fois ya tombe amoureux mwanamme amandoi
Ikao ibidi wewe usante ya ukaya Mwenyezi Mungu kana ukaradi nawe raili ngorondo mwanamme banihe mwanamme aho mbii kwamba ngo mwanzo kwamba hufuhaye hahuzisanga we na mru kwamba kutsina mru hahuzisanga we na fiance kwamba kutsina fiance hahuzisa hamba tu kwamba kutsina hatamba mru mkubalia na msorte ho telefoni mkubalia na ya enshinawe ya wanze umanzize hata ya jia hulole yende hata wauka na problemu wauka mwade waumpara waumabia ya ukaya ngami mwade ngamanzo mapesa na dola pitali ngamanzo jau yo uhereya mwanamsho hangu wapua harumashi wa shamwali gamrudina bengo ya wenja vumbu wa mji damu aliti mji isha isiwa jerika ukamuhamba ngazija mihamba nzuani muhamba mayot wakomori watukofu Mwenyezi Mungu narinike khatima njema esha tabishe manyanyasi hinri esha mtabisha do ukaya zabarindre manamshe sazivi hasa hamwambia katina mungu katina fiancé hukontenye juma uhadisi leo na mwanamme ikao ngwanzo uprofite ze faiblesse zae nane sentima ya ezatabishe mwanamme wehinga hafikiri ukaya ngojo mpara umwambie swamahani babala mzaza hangu haharaya swamahani babanu tihundu mwanamme ulio surplasi ya nlole suono ya ukaya hata njodo hule da iho hule shahudeza kujamambia eza mderanje nrado fikiru ka ngojo mpara umtsahe sama she amour ya harume mezikawo do maniso hadis waniso manipula uka manipule hajihundu hatombe amoureuse henu wakati ya weshele ya ngukusule ya ngutabi hata zililo ngazimla wao pourquoi mwanamshi hawana shohara majihanti juma ureda nai faiblesse za wanadamu haukaya mimi kejajo parojoki Laike Jennifer Lopez hani par appel vidéo si wonokawe Jennifer kaja Josh dans le cinéma à la fois Odzulongo oka ezamtabishe manyanya sinri ezamtabisha ngamjordin kliyetse na watuishia waishie ezamtabisha hadofikiri baada wende hulolwa na bala ukana fiancé kujamambia kaga una fiancé ukana shuhudi ujeulolwa kujamambia kangu joka ulolwa shahudzi hii juma umprofite juma umwambiangabo juma uprofite ani ye sentima yahe finalement hulolwa haka ujaji ambilwa izo leza mtabisha ezi mtabisha na mnaji onokaya katina shwa ye solution do Paris Turam be Turam ngojo zamba kana uvumbwe mwana mshele zina Turam ngojo zamba kana uvumbwe mjwahi mwana mshe shadow ha yo hambia ukaya c'est pas normal gawe na mwanamma izo na jwa za mwambia hindi mwana mshahangu para ye mwanamme woyi umtsahe samaha pare mwanamme woyi umtsahe samaha haukaya tsozi la mrumme liheya wale haini mwanamme ya roha tsozi ilakari jaro habure vala yeli hata waye hajihundu katsina mbabahanu wa ushinda ya bloke le tsozi litilawe mwanamsho hangu mwanamme woyi we mwanamme ya hwanza we mwanamme ya hutukuza we mwanamme wabango manzo maelewana wakaulolo bidi umpare wambe swamahani shirwangu swamahani mon fiancé swamahani mwanamme hangu datsanza unlole sha ndola inuriviki sihundu mwajinange sur place yabogo jo samihi shakairi bani nsujua wakati hindu joja komo ljoni lole sha huonokaya ngotabisho heze faiblesse za na mwishili oide mwanyanya si ikao yani par ulohunu faransa hautabifu mderanjo haunokaye kanjambi ya tira muya zamba hate mwanamshe la yo heda hata abasa yo hanza pare mwanamshe mwanamshe yo mkupe telefone
Accepte l'appel pour lui dire désolé. Accepte l'appel ou mwambie ukaya samahani. Mwambie ka samahani. Haukahaini heli mwanamme weyani yo, tu savais très bien. Tu as parlé avec au téléphone. Humono. Gamkle message. Mwishie mwanamme. Deuxième fois. Heli akauneleze hadis. Daike la plupart ya hanyu kamna ushangu mwelewe. Shawana hatu mduelewa. Mdunatilenge profi. Hatu ndezo uswani. Hajaji pataibu. Yezi deranjwe mwanama hindu. Ezi mtabisha ho. Na weikawo huona nziro humambia. Ukati ngumrume ngunlolo kajatu haraya. Shango mparo humdemande mapesa. Mohamed Sanfi, s'il vous plaît, nous vous respectons. Les kalima walamba abo kelja vous méritez. Désolé, les kalima wanzi kelja vous méritez. Hesha osha, na utukufuwa, ne master no unikayo. Wende uniparo, n'importe quoi. Gamhutafa Dali, grand frère. Grand frère. Si mes commentaires, parce que j'ai mérité. Les commentaires, ça fait vraiment mal. Ça me touche moi le cœur. Que j'ai mérité. Nyezim Goujabar. Yariumba. Yarinikaza Sufa. Nyezim Goujabar. Wamrikawa wanilia daula ya haki. Wamrikawa uhimilia utsaha état de droit. Avec le respect, je te respecte. Et je vous respecte. Les calmes locaux, j'en mérite. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Uonoka ya helini kwa urongo watile ziwa. Mimi rangu. Satakewa. Uko ulime ujayo hanywani. Si atakewa. Ukamitiji urongo. Izo zonsi pia. Nyezi Mungu yafanya. Zintouche, c'est pas normal. Gojoka ya po manada muteshe manyanyu. Kodwanza ujuheka kushidi wajua. Gojoka ya po manada muinsulte manyanyu. Haifeli. Wanze urongo wakakuji. Ye Mwenyezi Mungu kun fayakun waiche. Sindasi wanadamu. Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwiso mwema. Mwenyezi Mungu narnike biswara ya Latif.
Ngamla harme ponyo parce que vraiment tu m'as énervé. Wede mwangu muhuste, muhu respecte. Les kalma wala bakal janjibia. Je vais éviter parce que je vais pas parler n'importe quoi. Moi, je vais pas insulter quelqu'un. Je me méfie pour ne pas parler du mal à vous. Nyezingu na husami. Watukufu wa Komoro. E mwanyanyasi wa yuhoronguwe makalima yanu. Lukaya hayenshi harumatambu wakati kao hajua manamshi harumu rezo sosio. Hatombe amuru naye. Manamshi hapu harumashi wa shamari. E manamshi uo haka mlili ya ze problemu gamu hanzo garanza nao. Hahuzi sama. Haini wakanza kauheri ya rama pesa. Finalement banda hundumrume nguhulolo. Mwambie kati hundumrume nguhulolo. Où est le problème? Désolé ngawe Faransa. Ngawe hule. Si hundumrume tsoi, c'est très facile mes sœurs. Ya ujoka ngena mrumanga. Je me maîtrise du surf, El Sabahoudin, c'est du surf. Je maîtrise mes paroles. Est-ce que j'ai insulté qui? T'es fou ou quoi? Kemze, maîtrise un peu ta colère. Même si je parle en colère, mon frère. Désolé. Ok, Mohamed Chanfi. Je maîtrise. Il y a colère yangu maîtriser. Wakati kao j'ai jamais insulté. À n'importe quel moment que je suis en colère. Mais j'ai jamais lancé un mot bizarre. Manam shohangu. Hawana shohangu. Ya ujoka ngena manam memanga. Huramweke manam mewoyi. Oui, mon frère Mohamed Chanfi. Désolé, grand frère. Uhunumrumwa jina subutwabye mwaname ulaka désolé bati unumrumme. Ndola majailiwa. Ndola reviki. Si umbiwa mrwa jina. Jeli kamrujwa uyeshi na mrumshi. Na manamshi. Hamfanyie maisha. Hamnikatos kilfo. Sha ya uko utareviki mnyezi Mungu. Ya kaka zijaumba yake mrumshaho. Yo farudi. Sha dohamba. Swamahani sheri. Swamahani monexa. Si hunumrume tso yanzu yanlole. Na mero ho ikubali. Yemane yakubali yori viki. Wallahi mwanamme kage na roho kujuhamba bahati njema. Izode siratabishi mwanyanyasi. Do ukaya ezakaobidizi fanyishihe. Mwanamshe wa hamjue. Yonde ina kuhabe mahaba Facebook yanu mahaba madziro. Unu chwai. Jelikanga bozukore iswise. Shanariziho randana na watukufu. Nariziho tsimbia nabi watukufu. Na mkera dhonda hukana baraka. Mwanamshi hamada weka iti trotar. Pare mwanamme woyi. Umtahe samaha. Zetambu ya zienshi. Raili hambilo kahulolwa. Na wati do mwambia. Wakati kao haka ukonte kao demrumsha joka hulola. Wakati kao haka ufanya izo kao do mwambia. Wallahi na mnyezi Mungu. Mwanamsho hangu. Sahi mwanamme wa isama. Rahi jaka trotar. Baba ikenja hulola. Gamuhinu komali mnyezi Mungu kado hiba. Hasana. Baike wati mrumsha hangu. Shika tuhunika. Kena utunga kabo warenga wanidhulumu mnyezi Mungu joka radhinawe. Jamais. Yoni hadi sonde hukana baraka. Narizi horendana nayi. Narizi ze profit. Subutu avou wambe non désolé. J'ai quelqu'un que j'aime. Désolé j'ai un fiancé. Yo ma fiti. Yo rongonyangu. Rahana ulebe zamrue roho. Mpare umtahe samaha. Mkane ujama. Maudu ujojua umrongoze ajua hurongoze. Shauti mrensi harumatamu ya dona hamadizo ya kamba mweze vokali ukaya hanrende dada hanrende sinema haunokabani mimi mbachululu
au kati muzisa hamba kati na fiancé hanuzisa sabantina ti muzisa hamba kati na mrume hanuzisa sabantina wauzisana waelewana wakaubaki haruma question ya racontre amour makalima marahaf finalement huja hufanya ngo kwamba humtushe cœur humtabishe roho mwanamshahangu sahi mwanamme wa isamaba wallah imatsozi yahe ngajo ukabadili zetambu zimuhunda wakati ka humtrahi na ihajo kaji wakahumpara humambia hauhumeleza wala baikedabasa unga namna umpare umweleza utaisama Mwenyezi Mungu ajo huvukisha harumwe dola ya Mwenyezi Mungu ajo huvukisha harumwe dola ya watukufa komoli ngamlao harumwe hadisi iyo ni je harumwe hadisi muswanifu ya nantivan wenji na wenji makalbosh zuatabishao ekatwira mungwambo ezitabishao wangu nezetambu zihundo wazaza hatu na mkusurihe zeroho zahanyu hata zilovuwa mndo shaya ujonzi ya kakanamba avec le respect jalla jalal yo ujoshida ya nibae hanyo hangu wale kati njia nayi vous êtes libre na mtueze korbe et ma kalbo choise signal wandis ne critiquez si vous voulez n'habillez si vous voulez iyo de abidi watukofu e message asuli ya natiban ya mzaza hap hikao ya zaya mwana e mwanahe alona 26 ans e mzaza uo halilim na mwanahe uo mna mwanahe uo abasar zamba ho ngasina 4 mahaminane ay mahamine ye mwana uo kaja parohenda yao na mzazahera ngo usiku ya rohoda honi ekali mahindri ya mbia mzaza kalima hindri ya mbia mzaza ye mwana mshiheda mbia mzaza ukaya hahunumrume ibidi ya mlole ye asuli ya huwa zazahat wa uombadua wana hao wa watsawuse wa waloze daike si uremaze nikumbi shayo fardu nizifanye ekamru hahundu mrumshe wa kweli mzazi we mwanahe wakati kao la plupart huwa nazala mwetsinu ikawarenge wanrome wa komoro bo wazazi na mdo shukuria na mdo himidia bo wana mawazaya harmwetsi ya Faransa ngwasoma umolikoni daona wajeni wenji yeka mzazi mwanao habala mkomori beza urenge beza usinganie o ukumbijwa udo ufikiri apre ye mwana wayi henda bia mzazaika hahundu mrumme ye mrumme uo ibidi ya jia mlole mzazi amambia ye mwana me wamparisa mumda huu hamba bome mwana me namparsa kavardia c'est pas ça kavardia ye kavardia wanumba hamba woti mkomora ntoka kavardia mzazi hamba ukaya ye islamu hamba noiti islamu hamba bomana ha wallahi na Mwenyezi Mungu mtiradhi mimzazaho na huzaya nti kontan ulola ni Muhammadu wo basi ma islamu mwanamshe islamu kalola ni mwanamme utoa kiislamu njajo kara dibaika haka islamu njajo kubali nkera bia hulo le bada mjeni sha njajo kana shwa sha banda yeye yeti islamu ye kavardia ngo kubali bo mwana hangu kutuona ya ukaya ngajo uteshelwa widi mwana hangu mhu wabidi ulolwa ni mndu mkomori rendera tsabuye rejibize shango kubali urenge mndu ikao yeti islamu tena hadisi na mzaza kwa jailewan rango wakati waremem na de paula ola mwana heza ola mzaze kajamona hata ngasina 4 au Cap Vert chaque Vardian gasina 4
ola mzazi ola kajaone mwanahe jusqu'à maintenant izo ndizo mtu hanzari zambe ya kuana hatu na mjuu wangu mwarengao ngarujwa kwa usilamu upermete mwanamsha islamu ya lolo a n'importe mjeni étranger ka islamu shanga si haruma ula ubinadamu wa shihatu ishonga zo mtukiani mutibilika nga mambo turamu we raciste ngula niponesha rishahani shanga si haruma conséquence hundwa za hatu ula mwana hende zahinga sina 4 nge hunu marse nguyenshi kaja paro ndaye tsahamza zahe ya mona kaja paro tunda mzazahe mzaze nge abonge mrumduhazi haya na mwabenga mjwar ma vie privée personnelle na mwabenga mjwar ma vie privée personnelle bwanada mu mafazero nso wone realite na mwade mi raciste kajaone mwana yemana yakauni parahindra neleze hadisi hakana mwana wa 16 hajuha hakawa hadungu lotena hadungu kavardia yekuze lekuze wahemru mahemwa ya latif vala ye manyanya genara contre zahine mwanashewa he nzaze katujua ngena 16 hasiabu hamanipile hamnika kavardia wasaya haro deja wonga sina 6 mois 7 mois nzaze katujua ni vi ni connu hakamanzishia mama he message yambie mama gamidamine mrumahangu mrumahamu mdahu hada kavardi ya latif izo nizo mtu hanzari zambe izo nizo mtu hanzari conseiller wanasho hatu haini mruge libre ya renge woyanzao shanga si libre rambe izo ikao de lono masula nga si libre rambe izo lonai haukanga aminu kema na uo ya lone 4 tuja ya unamzaza na mzaza inge vanu ya mzaza ungu jofondani ya liwani masera hau ya liwani mabu batina hata mbamru henda ya mwoni hau kaka na wanawali wajua wa mklawa yikaka hanege mkomori hajo mwanamendo mkomori gamwambio nini wanaume mjoka uni contre après he message hangu gamwambio nini wanawashe ikao deja msamlolo ni ma étrange gamjoja mni contre après je sais mwanamme mkomori yolola mwanamshe mkomori hau halola mwanamshe maori wallahi na Mwenyezi Mungu kwa jajoshida wafanya meme 4 mois rahoja jua mzazi mbahaba yule fasili ya ukaya ibidi mru yatsungue yatsirenge mjeni yule yabidi do ubinadamu wa hatu haukanga sina ubinadamu wa hatu msi upande wa religion ya religion apart do ubinadamu haukaworenga mwanamme maore mwanamme maore wallahi kajajo kuparo huziabo mwanamshe mkomori ushide ufanye baike mahara hoja para mzazaho wa mwishia kajajo paro huziabo mwanamshe mkomori ushide ufanye mezimira hoja para mzazaho wa mwishia yule mana mkwamba ukaya Mwenyezi Mungu narike hatima njema uwanasho hatu warenge wanrundao warenge kabila ya wati u raciste je suis pas raciste et jamais être raciste ngami harmaila ubinadamu wa hatu na ila kutumu ya hatu mzazi hamando ngi harumatambu ngusufre ye mwanahe katsumtunda panda 4 ye mtiti ya kaya buhardi haju hatsena hedi hadungu kavardia kajanja imani ye mtiti ya ili wa ukaya ye mhu wangu hadunguola kaja paro na mzaza hangu shaola mhu hafanya ukaya ya lama esha hafanya kauli ya lama esha hazidungu mimi loba ni Mwenyezi Mungu joriswami hizi error zako ujoriswami shamiti wa tifanya raconte lama cavardienne 2 mois 3 mois comme ça wao wenji a 100% woma otima islam zefrigoza ne congelateur za zoto jaya purunku haina shahula wa hula yotuka purunku sende tiwono helika wo yesh jamais unje uhule shale parce que soka shoti halal hardi wo wanadamu wa pia wo utsinza wona ngoma
tiwa iti ndubati sikanzani kazobahan ha ex waha yambilwa nevaze kawaja mbwana tuna weti mkomo hapare mwanamshe na wedeja hamranti hamwambia ka yakishe toi Mwenyezi Mungu josamize erreur la ukakaba tutsona erreur hamwambia personne hamba j'arrive et tu vas comprendre wakati la nambia ka tuland en tout cas ex wangu kujojabanu na wo mjinga wona ngoma wo kwanza walolewa waouwa kabatu watojwa ye kabila hiyo ngamodo zangu ribirana harima sa sœur sha siwaiti ji arme kanjajo kire rangwa kato na beturam na sozi hata bonjour ben tuta ajula waufe ya bwana sotongo wa danger ya la fois kwa no parjo fikiri wazaza hawe sefini yule mana joma miani nywana so atundo harmetsinu ye karamba ukaya vomie mruyarenge mkomori hauma ore daula ubinadamu wa hatu wa shihatu shango johunda mruyalolo abanga mwana mshangu tsuo ya lolo ni étranger ti parufanya video madani tsuonesa ubinadamu njaba usilamu permette mwana mshalola ni msilamu shahanjia wa rasisti wejao bohamba gagrabo huadea alafu hado traduire arbala wanza excite magadra joan dérange ya latif nalikane mwisomwe mana khatima njema mzazo jo hunde mwanae habala mkomori daike mkomori ajo sukuo beza uzingara usinganiye be wanaho wana mwazabanu ngwa omoli koli ngwa nshodone ani ngwa nshodone wajeni kauze kabila pia ngwa ona uzungu yeke mwanaho gajarenga mjeni shukura wambe alhamdulillah Hokala plupart à 100%. Ou wana walobanu 90%. Ngwa una chance jaulo ulolo na wajeni totsidasi. C'est conséquences gizola. C'est conséquences c'est quand soit zazahat. Ye mzazonge haruma tambu. Ngiyo obligatoire mimi turam. Rali mzazonge shi waiche. Ndo fanya haini wa usiku. Ndo eda lumjomba habari. Ndo tunda karambuge na mu. C'est obligé, je veux le faire. Hauka isolizwa na botura doni para baike usiku. Botura mi mama. Botura fanya tout pour toi tomber makalima be wana hangu wa ujwa shikomora. Yomi adina nga kahaini usiku johusha nganjo mpara ni mushie no mpara kajajo saga mjodoha. Hauka bo mzaza hangu. Izo ngo na jwanzo zazonsi pia lo hamwetsino. Waombeze loa o wana hao haukabanu o wenji. La plupart ho wana wadiwazo ze famini wazaza hao wanua lolwa ni wajeni jelikanga bo walolwa ni wajeni wahunda wanraume walona ubinadamu sha en pourcentage o wenji wotsorenga wendeza je m'en fous sati uhunduye famille yao si kabila yango ngenzo manene matsuma islam mzaze mkomori ngamhulaumu mzaze mkomori abanga mkauhombabi haukaya malaho menji o wababa kwa tustehilwa o wababa urongo wazazi ngwa ya usehanywa wana wenji wajohunda malezi o wazazi ngwa ya wababa zehanywa tojwa weneza bara lilo joka banga mfam seul roha ula kantibo place utije ubaki hundawoni na utenda na ubabufu na wale mrumaho olade abidi arongoze mwana na wale mrumaho olade yabidi yarongose mwanae wemzaze ni wazazi le mangamizo wanahani hakuwa baba hatu wajohanza wanikoa nahani malezi msamjirene ukanyima famswel yabuwango mahani ukamtwanza wabakoma lahoni wababa hatu kamtwanza mwabulie wavule poso malahoni shanga mwatoa pia unda wabakimo bonze yuho na rumaze parki ni mabangu ye mwanange yabo nguba ko telefoni hachache haro hahide huyanzao hajamini mbaba hajagonzerongo umabyaratse mwanangu tranquille wazazi nyidi mwangamizo wana nyidi mwangamizo wana sohatu lewo mbaba katsunikiwa mvu katsunikiwa ila droit ya mbaba haukaya mbaba do umeto sécurité hodahoni mzaze kajiulela mzaze hayamba kwamba gate mzaze kaunonjimbiza mwana mzaze kaunobiza mwana désolé mzaze kajiulela mzaze yo gate mwana yo reda mwana mbecha
Yo utsonge mwana hajuha hayeuha. Yo utsonge mwana hafanya izo yanzao. Hauka mzazi hanyizo mwana yafanya. He wallah mwana hangu. Na mbaba yo ukai Kristo. Écoute. Sois libéré là. Il m'a dit papa, vas-y. On est des musulmans. Et comme baba ngenele jila hoda honi ngurongo. Wallahi na mnyezi Mungu iye mwanangu jovuka. Sha owa baba wenji walo hamwetinu. Ni wazazi mwabaze hanu. Memlo utsoba koda honi nga mwato wao. Haukaga manzao ze famsweli. Ze famsweli izo zilo hanma ze fikira za hani. Yabo kabati wakati mga jojo wabo klasi. Ye mrumea baki. Ngosongo mtowa. Ishili ya upeza ulo hebango joka banu. Hunu nja hutule harma. Kuti banu gami famsweli. Owa baba ngwa treno mwenziani. Owa naba wahunu liberte total. Wakati wabidi waswali. Kwa tujua waswali. Wakati wabidi wafanya ibada mzazi guwabulio. Ye mwana haro haja mbaba kwa zamlongo ze huba ya mbaba ihanywa. Haukanyide mlo mazefu. Raidi ya shari na shafara ntasi mnikani nywa zazatu kanyi nyide mjereu nywa na shatu. Nyide mjereu manamshe de manza haki almwetinu. Haukabula wa manamshe iho. Hende ha evante. Ha turamuha ani agrese. Turamuha ni komea. Daike mzade wonsu mjua. Yesi kala faransa tujabanu andromo mlangu wanrengi. Kwa jaju tsaha wajweka kwele haundrabu. Wajola wa iwa jibano androme yo mlango wanrenge vya. Esa chiringi. Manamshe haba huma agrese. Ye preuve hingi. Non, sambale kui. Ye preuve de hanyo ya. Yo de zadura zani kwa mrumshi harumetsinu. Yabo garabe nywa zaza haka. Haini zijiru wa izahundu wa nasho haka. Gracia hanyo. Hasina bundani. Haukaya mrenge shuhudi na nikubi mkaza harumezi swazahani. Waja mkomori gomreme ya ukubi. Waja muhidi hau etranje kutusubu tuwarongo. Ye mkomori ya jolele manahu manayaba ki haruma sitara. Tima pesa. He mwana ya hubaki. Nzaze pense. Wakati kao. E mwanaho. Ye kangujo hahutundu. Daike katsohuni kahindu. Maudu ngojo kamrumdu haz. Ye mwana tujobu ya maison de retraite. Wende wadotsambula ni wanadamu wanduruwa jina. Bala Malaisie utsonge mwanaho maudu kahu. Halolo ni mkomor. Anemporte mkomor. Yomlola. Ngawe surukaya ye samedi ngwa jojo da honi wa honi bomzazi. Ngawe surukaya ye dimanche ngwa jojo da honi wa honi bomzazi. Ngawe surukaya ye mrumme ngujwambie mrumshe ukaya para mama homwishiye. Sha ye mzazi hatu wai ngiharumatamu wana waili wa mbonyoha sindu wabasi shongo wenji izono ngweka umiuzamba miuzamba ya kaubidi sonti pia rilense mala pizo nese komaterimbi rike harme réalité yewe Henry. Je suis libre comme l'air de parler ce qui se passe mal s'il s'agit de nos mamans. Msuone manada majokoshida yani ferme. Je suis à cœur avec mes mamans comoriennes et maoraises. Je suis à cœur avec les femmes comoriennes et les maoraises. Gamdoudini ma bien. S'il s'agit de vérité, de réalité, Gamjohamba bumakaliboshi hata, mnimenase hata, Shangamjohamba ili owinjwa huwa jazahatu, waishia wa respire, waishia wa ilewe. Wazaze ikawa owanahanyu deja ngoma lahon. Kabati ya kauhatsukaye manangu na mzaya na mlela ulona 5 ulona 6 ulona 11 ulona 12 ngujoka wayendezaye. Wazaze pia wakana ukaya owana ngwajoba kumalahoni wajua wasitiri wawalozi wajua watlawa. Yo ulona mwana actuellement iyo konseni mnikao ni buwazaza hangu. Yo ulona mwana haba sariza mbao yeke mwana woha hubelia mkomori hahubelia maori bomza beza uzingare bomza beza uzingare alhamdulillah bomnyezi Mungu rali mwana kajendo likoli yani bela mjeni timbi shaowi wakati horma mjeni wao wokwalo hafili hana mafami onsambali garijamba kabati wajeni mnyezi Mungu yawanika iman walona ubinadamu shangasi harume pourcentage hakabonga bwana shohat walolwa ni magado gawana shatu walolwa ni wazungu waongo wajo ukhabanu wana insult waneye kwa na wone realite yekawa wa ushili uhunduma na mme ulona imani na mzaza
uhanzo mzaza na ye mjeni alhamdulillah shanga si harmo winji harmo pourcentage haukamsiliwaze 2020 parufanya direct ya mzaze emana yatawaendaza Rashida rafanya 6 7 ye mwana weyenda Bretagne yadunga Malia yasuparo tunda mzaza bonafanya direct baada mzazi hajahanami ya message yambi saspure mwana rejei bonafanya direct ye mwana haone video ya hangu wallahi hanja imani harejei jauna mzaza hare sante zemi za mwana da mulaka umredazo nizu ya kaumua harejei haone mzaza hajaba kina mzaza alhamdulillah hizo ndizo faida ya hema kalmarianda ikawa Mwenyezi Mungu doruniko kabuli shatilani bo makalboshi ikawa kamna uona ye réalité ne vérité chaque mjoba hini mdu gena droit j'ai mon choix j'ai le droit oui on est en France dans un pays de liberté t'as le droit à choisir ce que tu veux sha kena uzia kakarnika na conseil madame Chohango pensez à ta maman qui t'a mis au monde. Pensez à ta maman qui a souffert depuis 9 mois de grossesse, que tu étais dans son ventre avec souffrance, qu'elle n'arrive même pas à dormir pour toi. Petite fille ou un gars. Nos mamans sont de richesse. Nos mamans c'est diamants. Nos mamans c'est des anges. Nos mamans c'est des or. Il faut qu'on aime les mamans. Il faut qu'on respecte nos mamans. S'il s'agit de ta maman, il t'a exigé de te donner quelqu'un alors que tu as quelqu'un que tu aimes. Si la personne que tu aimes, il est comorien ou maoré, par exemple, ta maman, il t'a exigé de te donner quelqu'un. Dis à ta maman, maman, je ne peux pas venir avec parce que je ne l'aime pas. Ça se pourrait que je vienne de le trahir après. Maman, j'ai déjà mon mec. Mais c'est qui ton mec? Lui, il s'appelle tel. Il vient d'où? À partir de ce moment-là, Nzaza Rubidia elewe. S'il vous plaît, Wazazahat, namtoa uzefu mnikiwa bebe hatu wajero wanyanyasi unaonashwa kwa malahoni. Na mrensu Wazazahat wanyesho malahoni wabebe hatu wanyesho malahoni waileze malezi. Haukaya mzaze kalele, mzaze yo uvama, mzaze yo ureda mwana mbeja, mzaze yo ugate. Me maturamu kajanlela yanlela koko hango maturamu hakauni gate haukatsami hanlele mbeje mitsiji upiha mitsiji ufanya tambanongo ngami juma ulama pizza na ulama sandwich na makebab parce que je sais pas préparer à manger avant ça de kwanza beguni par et ba nongo le pizza ikufanya le pire ya do hanza begune lezo comment on prépare à manger ngio trop tard. Il y a des c'est sur place, face à face. C'est comme ça que je suis comme ça. J'ai eu une éducation. Mzaze, hahena mahaba na nyanzo, ikao kaina limiti ya hanzamana, ya uduwaza ya ukaya banonzi ya nigejo, soge mwana ya tere. Vano mana hangu haroha, haho muhuja na ni mwabe 40. Shangu jona ukaye katsi mwambie mwanangu jona ka ya butsi mbeya ye mwanangu jo tabihero he mahaba ya mzaze katusubuti arongoze mwana yabi arrête yabosha kabide wenye dovaringi do baba hatu na nyimu wabuhoze haki do baba hatu na nika mtswani ka wakati wabakoma lahoni do baba hatu ojwa botasiga mwato wao wasiba koma lahoni hasibabu famswel yundo kwa na shohat na winch wanyi wazazi mjuhe masuga modelu mazeni kumbi mrati wandu wa mara roho malahoni wajibakia na mnaji watujofanya n'importe quoi na mnaji mwana tujoro nga bitu diokaya ngabo mashuhuli mama hangu il s'emballe que c'est qu'il veut s'aller au kumbi il sort pour aller dans le mariage niminga mina yeshan libre gamfanye zo minanza wanaji ndoti pia wangamia wadungu omwedungu waenda uyala tuifu Mwenyezi Mungu narinike khatima njema Mwenyezi Mungu arinike musomwema Mwenyezi Mungu arinike imani ya udoshela yokaya hewe siderangamiza ulanga karifanya ni wana shohaka s'il vous plaît
wahuna mrume mwanaho habala mrume mkomori bo mzazi wabeza wasingania benga wanasho hatu wenji wabala wanwa ume wakomori wazazaho waharaya waharaya wana wawodi warangi wajeni wazazi ngo hama wala tase kaseti yoni makalima rjoma biyani mruna tijitwe ye mzazi waika jazanza hanzo wanahe hawabweze duwa mnyezi mga henso wanoda honi o wanowa ili wadungu makavarde waro o wanowa ili kutuwaona mwanamme mkomora mwanamme maori kajajo parojozia mungu ye mrumshia atipare mzaza hawa yatelewa na mzaza na msuhaba mezimira roho mezimine ngera de 4 ans ho ulola na wasi ijuka yonjema hema haba ya hoa rizaya Mwenyezi Mungu nanike khatima njema na mwisho mwema. Mwenyezi Mungu yaranike biswara. Riliojwa ukaya ye mwanamme mkomori daika ye kalboshi nge wapeu shake na ukaswani mwanamme mjeni ya johuja ya hufanyengo ya jiarme ya fanyeze 2 heures de temps nese 4 heures de temps ya mjibiwo ikao ngojo humenya akili udiwaze mzazaho wabidi uhundre zerabizahe kisina hata maana wana shahatu unutsi upeu wala unutsi raciste non je suis pas raciste ngasi harmo upande wa ani hauprotejo wa rizaya wazazatu watiliwani masera wazazatu watibuha maison de la retraite wazazatu mtsiwa walati haukaya rifanya calcul na pourcentage ya winji wa wanasho hapo walolo ni wajeni waliwazo owa wazaya ngabo wanzao wazazao sha winji waliwazo wa wazaya hakuwa ndoma haukatwa isheleziza wandoma haukatwa nikafikir mwanza ya non tu vas où? Tu vas aller chez ta mère alors que qui va regarder mes enfants? Tu vas aller chez ta mère alors que qui va me préparer à manger? Ils ont des liserongo et le zilio. Ils ont gazjo mtabishani. Gamjo hunra wangu. Yewe Henry. Hani mugene choix yahe. Chacun a son choix. Oui. Chacun a son choix. Chacun na uzi akakare chez les zizana. Heze tambu zihundu wazaza hatu. Do ulaumu wazaza hatu kaudu watungaza ngozi nupia sijilio. Daboka kwa tulela. Kwa tsulongozo wana shanga wagateo wabuwa shan libre ya wana nada honi tona mrumme ngamjwa udunga lakafu hata ngamjwa udunga faida hata mlimanga buwazaze rangwe makati mwadi suhunda lakafu mlimanga gani mabayeur daf gani ma milliardaire de hella wiyo utitsawe lakafu o wana wajongamia inyoroa elakafu o wana wavuki engwa jovukaji de kambaba haongo ndani 24/24 yeke mrumebo ya roha hareje yoda hone ngeno wakati wa hadisi leno wana ngeno wakati wa exijo wana wasome ngeno wakati wa exijo wana waswali ngeno wakati wa kansi ya hadisi leno wana shamzaze kutusubutu warongozo wana mzaze kutusubutu warakiwe mwana mzaze kutusubutu wanike mwana malezo mwambia bomwana ha kawa yugurupu ila bomwana ha usidoru hata masihu bomwana ha waisilamu bomwana ha kuswali basi wanadamu waka wenji na wenji wafu ni mzazaho misilamu sila komori yodense ya hatu sisi wa faransa si huzaya hunu shamina huzaya mimkomori yabo mkomori fanya uswali bomwana hangu fanya hinu wakati joishe adhana uswali bomwana hajibale shusilamu bomwana habijibale modokana izono ngo ikawa wazazi wabidua zifanye na okwa tuzifanya o wana wangamia na mretso umahanyu ngomalahoni wahunga ye liberté ya urongozo wana sha mhundu nganyina painji mnikiwa hakizinji winji wa hanyu roma hanyu ga mwatoma lahoni enda hubango ni babanwe mevamiga mifamsoli sujal parsi wabano yemrume katsina wakati wa ukansi hadi sidono wana wakati kagwa nzarongoze mwana mzaze ngunjie mrumahe uhanyanyi maudu ye mwana ye juha ye uha hatawa mzaze elesha ya shao ujilemele fumo wewe
haukaya mbaba de mwenye malezi, mbaba de mwenye kristo, mrume de mwenye security yada. Yode message ya hangu watu kufa jamalifu kati banu hau deteste wangu shanga si banu railinga sina duarambe rone se ukaya hewe wazaze wanji walu harumwentimu wasufure walu waweche homa lahoni wazaze wanji ujwa unipara botura uhunra mnamana usona mbaba hanu nike ye njenba kidamina ye wazaze wakana wanahao wadungu kabila zisoza hatu wadungaza kabila hizo wadiwasa wawazaya na ikakadungu mzuani haumaori haumumali haumgazija laike one demesha shaka jajo paro jomzi atile ya una mzazaya haina hali so wadungu wazungu wadungaza kabila zilwajina wallahi na Mwenyezi Mungu owinji wa hao mwatunda okwadu paro wawazaya karijamba gabo wa paro wawazaya ngabo walowema sharaba owinji wadiwazo wa wazaya. Mwenyezi Mungu na nikikhatima njema ya mtazatu hoi. Mwenyezi Mungu mnikebisora ya jahili owanahe waraje baye mhuu ulona ye 26 ans haono ya ukaya ngudungo mjeni kaver yenezahe ngasina mahamine kaje para mzazahe kaja tunda mzazahe finalement haka utravaye mwanashwahe ulona ye 16 ans yende ya mnike mruhamandu ya mrenga banda yeye deja ngasina 4 ans kaja para mzazahe ye mzazi wongo ndani ngutabiho ye mzazi wongo ndani ngusufure waechi mwana wa seza hajua halungu mdu wa hema nyanya hamtaishia kavardia hamade de mruma emru hamandu wadunga mrumme mjemi ulona mahamine watu wana mzaza watu para mzaza ngojo tena uswadi tema nyanyuho ubalete na umbehe hoya latif mzaza mkomori ngojiwano hukanga onoa na hodani pense e maudu uombeze dua uswadi utilale juma omba Mwenyezi Mungu omba Mwenyezi Mungu mwanaho ya hubeli mwanadamu ikao wa mastehi wa mahaba ujo hufikiri maudu ye mwanaho yobala mkomori hao maore beza usinganie beza urenge utoda honi usije huneglige maudu wajuja uli hasara haukaya wenji na wenji watsosu witu warongoa wazaze wenji wariao wanaha watsoma lahoni wariao horongoa iliye miji watujo wateshea ile maenemi watujo wateshea ilize fami tujo wateshea waliluku wabayazi hanyo wabakoma lahoni je dis rien parce que katulongoa ye mshemnyangu gujonteshe katulongoa yo mjini gujomba tu ye mwanatu hahutawabu mwanza shunga wajihundu wabayazi hanyo pia kwa tusubuti ya bobo randa usavale soulager parce que wajukana hikma wabukaye messaginu tulamuyayamba saspuru wana hatu waishie wanje imani tampaka le yabu watukufu gamtsao samaha akashitswa gashi tabishao inunungu ilonziro wakati kawi mzazi wengi waeche shaha sababu ya Mwenyezi Mungu amungu Mwenyezi Mungu haina usiku ne mtunde hana usiku ne liyabo ikemide mwana wajo hundu wanahe Mwenyezi Mungu ajaili wana wareje na heni mzazi ikawe mwana haroha wana warejo malahoni na heni mwanamshe ikao yalude na mzaza mgia wapenesha shafikira za wajeni magadlana wao haukaya gabo walowema sha owaidi walowenji haukaya ngabo nusa wanasho haturambia ebanu kaili wao hanu wakomori karjamba kabati mafidel karjamba wauti kaili shaye mkomori kana uparo hubaibu kakuono mzaza ye mkomori kana uparo ubalaho da Martinique ye mkomori kana uparo ubalaho da Gabon ye mkomori kana uparo da ubalaho da Côte d'Ivoire ye mkomori kana uparo ubalaho da Van ye mkomori gojoba kidona hunu Faransa osukumjokanza mdungane mwede vakasi Komora ye maolo sukujoba kidona hunu Faransa osikujokanza mdungane mwede Mayotte kuna hoda wa ulawa yenda ya hula tsaimo la'allaka au mesharlono sono makomor
hawo perlo no sona makomoro shanga sina la ubinadamu ya ukaya huzalo anga wena mzazi kabati mwana memkomoda joshida zemrumsha yafanye baike mwaha haumezi mili rahemru mshenja para mzaza kange na moya mwishia no yode entere rianzao ndiyo basi lo binadamu na usitoro wazaza hatu shaka rijaba kawa umarenga kwa tufanya ni mahaba ya jo hufanyia bondovi bokali boshi ya hutsonzana ya hufanya kutsujua mzazao habari ngo ulo mzazao katsuhula mzazao ngemwade kutsujua haini wakati mzazao ya joka mwade haridanzi lanroso bumana mshaha wallahi Mwenyezi Mungu jumatuhanzishia harumale bukulaho haini wakati mzazao ya lo haruma tambuli zawadi huransi mzazao wadezao kutumpara wa mtunda haini wakati mzazao ya jo ushemeza hatambu za mtabisha wallahi le bukulaho ngaltsungwa nkese haukaila devoir ya le bukulaho ngaltsungwa nkese abubu mwana mshahangu hau bwana shahangu kairi ngamjordina amegamjoni traité raciste je suis pas raciste kairi ye mkomori hau ye maori bela anla kango jojua mzaza humba habari ndiyo basi nswaba za saya nswaba di apare ya hanyu on est des infidèles accepte si wanaume wa komori sima infidèles on accepte shawo infidèles lonwo c'est vrai quand jaharai shansi na uzia kakone mzaza nsina uhutowa haruma ya kutumia shikomori shango jodadunga ya fidèle ya jo hujibiza ya jo hutsesa ya hulemeona kale shango anzolane mzaza jamais ou kutsuhela gwanzonde komori kutsuhela bahana gwanzo pare mzaza umshie jamais komori kina upare jokile ya huzi ya maure ya huzi atampaka le yabo gamtsaho samaha ikaitso katijianai haruma ya message yangu yino shado ambia ni wazaze gani ma responsable ni wazaze zinu pia ni mazisaha haukaye wanahanyu kamtsua rongoza o wanahanyu kamtsua babushia o wababa hau kamtsua nika dura warongozo wanaha mbaba yorongoze mwana mzaze gom hayo mbaba botswaju soro haweneza horazo baba mifa msweli usijotso gatipari sawana wazo hatu pia mwadungo malahoni ngo mubonza maze plasi wakanti kwa tuhunda namna na wakati wa uhadisizo wana ngwarantra 18h 19h ngwajwa hundo wana ngwa mufukoni hao wakati wa hula shahula olio ya ukanti wandu wale amfani o wana wakati wala pia mbabajwa ukonseli wakati kao kutufanya kamtufanya regroupement ya ula wadzima yowanzo yale ngujia twendeza wakati kao mbabebi bia rongozo wana nzaze kumabiracho wana hango tranquili yabona mdojo kanyo wazaze he imani neshayurundisha hanyo mrigateo msamurangamiza mritlelesa mribula ngarangami yao emajitso jado huja nje mdohamba tishirwani waitsanza njenlibe waitsipatsa waitsanza wandu jwani wanasho hatu wajiundu wadubu haruma tabu abodo ni saukaya ngamtsaho samaha nilina courage mzaza hangu we nimwambia ukaya courage mama nilina courage ni rongoze o wandwa jina ukaya namoneza honda mzaze we sile mzaze we waeche shangwa uwenje za wahundwa wana walao malahoni wadunga wache noenda zao waduwaza se famiza hao si wasaya ngaziri liteo garona ukawoti ubinadamu kejamba mngatirenge mjeni sha na mfikirindwa baye mjeni kati favorable hane mkomori hane maori hauka wao wajoka na imani wajoka ya mzalwa harumaze bilkomfanyani pia ne katastrofe ya mahaba komtabishani sha si umwonesani hauka ya huzalwa upuharuma mji wabinadamu wangu jokaya hata mpaka leo gamtsao samaha na encourage mzaza hangu we na mwambie ukaya force atwa mama swalize swala za masihu haukaya ijabar yemzima Mwenyezi Mungu jabar wa muomba ngujoliwa jemzaze mwanahe atawapanda 6 a 8 en 2020 ye mwanawe yashida fanya mahaminane hanaambia masha Allah lulongo message 2020
ye mzazi mwanaye hamrejei radi ye mwana haone message yangu haresante ya ukaya weiti mrumme haukaya hanzia hanihidi nsuona mzaza hangu nsutunda mzaza hangu vomien rejei yanzaya izo deze ranzao Mwenyezi Mungu amnike kabul hata mpaka de yabo natsao sama ikaitsoka tsinjia nainga mtsao sama ikaitsoka sabakali mabinga mtsao sama haukaya mwanadamu leyamba hadisi ya tsasama ashele kaitsoka rongwa nayo Nirinabi makagboshike vous êtes libre de m'insulter. Hauka haini mwanadamu jourema. Kalima ikao natsudeya. Naeleza heliza jiri. Wallahi mwanadamu ikao katina mbaba katina mzaze. Hazi yahe yatibe mwanamshe kufuru. Hazi yahe yatibe mzaze kufuru. Hazi yahe katina binadamu. Hata mpaka dayabo. Boom. Longue vie à vous, Inch'Allah.